V hrvaškem Osijeku imajo v poletnih mesecih velike težave zaradi invazij komarjev. Da bi temu naredili konec, bodo ustanovili center za nadzor nad komarji. V njem bodo vzgajali sterilne samce in tako preprečevali razmnoževanje in razvoj invazivnih vrst teh nadležnih insektov, ki prenašajo tudi bolezni. Dogovor o financiranju je podpisan, projekt bo stal slabih 5 milijonov evrov. Tisa Strgel. Bitka s komarji na kopnem, v vodi in zraku se je v Osijeku začela že aprila. Uničevali so tako odrasle komarje kot njihova legla. Prebivalci, ki so poleti zaradi roja komarjev stalno na preži, so pred napovedjo ambicioznega projekta, ki predvideva nov pristop spopadanja z letečimi krvosesi, hočeš ali nočeš, previdni. Prijašnjih godina to se nije moglo šetati. Neko se maže, neko je u hladovini, neko ne ide nikuda. I našpricamo se i preživljavamo nekako, jel? Sprejevi, pa neke kremice ili tako nešto. Ili nekad nisam ni izašla možda, ali sve u svemu bilo je baš nepodnošljivo. Komarji ne ogrožajo samo kakovosti življenja, razvoja turizma in gospodarstva, temveč so zaradi prenašanja nalezljivih bolezni tudi javnozdravstveni problem. Zato v Osijeku snujejo smele načrte s Centrom za nadzor nad komarji. Centar će biti mjesto znanstvenih istraživanja, gdje će se izučavati biologija, ekologija, genetika komaraca, radit će se testiranja na patogene, na rezistentnost komaraca. Centar za kontrolu komaraca je zapravo i znanstveno-istraživački laboratorij i centar u kojem će se provoditi mjere i monitoringa, ali i nove inovativne tehnike i rješenja proizvodnje sterilnih komaraca kako bi suzbili dolazak invazivnih vrsta. V vojni proti komarjem so na fronti tudi lokalni prebivalci, ki morajo poskrbeti, da v okolici njihovih domov ni stoječe vode. Svaki građanin može pregledavati svoju okućnicu ili dvorište da se nigdje voda ne zadržava dulje od 7 dana. Svaka voda, stajačica, im je potencijalno leglo. Z vsemi že obstoječimi pristopi borbe proti komarjem in ustanovitvijo centra, ki bo menda zaživel v roku 2 let, so oblasti v Osijeku prepričane, da bo nadležnih pikov zaradi manjšega števila komarjev občutno manj. Življenje pa zato bolj znosno.